Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Pilong tangki sakit ba. Namar kado kano balik mengi Pulit di pajak gede bendon sakit benar. Nadapin bendon sakit kam dan do. Ya mentah pada uni lam ke no jaka ko bret ya kiru ini no. Pulit jongga Bhoi district ki balayo ya jingtip ke babanya na kitnat sentiat. Haga arpau tarik rumpang arajar arpau, haga por kumbal lai baji kila yo bat ya kawai gatrok ya kabala suba, baka kit be anyo Ganja ban Shalan tu na agar tala syaga jela Bihar, daga batap lang ya kitiar jot na jrong, kenang ban light na gano ke jingsha suba sniu. Ki Pulit ki balapan up shrip ha police checkpoint kabadon ha kerdeng kabahab ha PHC kap mara jongkoi Omyam police station kila yo bat ya kani katrok kabadon yo number JK not RCD not iway prapra bat ya kabalanya do manmit sing uba dang life nem karta bat ha kajing tokit uni unongnya jong katrok ula plaba ula bure ya kini ki song bala tap yo Ganja ha kawai galau bniap kabadon harut surok Shillong bypass. Hadian kani ki Pulit kila lek shimti yakini ki song bala tap yo Ganja bat ha kaju kapor kila kemno yauni unongnya jong katrok bat pengat yo u haki kendon jong ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Hakabaya day bat kani ke jingja ki Pulit kidang perlong ru ya ke jing toket ke babnya yauni unongnya trok kenang ban yo kem ya ki weipat ki badon kti hakane ke kam Shalan be an yo Ganja.